name is Penloke. I'm from Sekanga. I always listen to Tutu FM because Tutu FM rocks. My name is Koli. I like to listen to the FM. Today FM is rock. My name is Miriama and I'm from Ba and I love listening to the FM. Ni sambulo benaka. Se kwe ungona Vakaleleka ni nonde tukutu kwe nambungi ndindai. Na Register of Political Parties Muhammad Sanim esabagandita kana nonto na pagadingu itu wawa na loma ni ono sangabul na singa na songo ba politiki na sodalpa na buguni nonto sanga ni muria na lawa birkotori na Political Parties Act. Ngoe salamuriti nga na kena ambose rona timi ni songo ngo na bagaruai kandingi tagikine rua ni bagalislesi ni matambose ngo na kena didibaki ni songo Laurita langani kuwa ni bidhe tuna yabu ni babulewa ni songo ngo ka bibi katalai bagalebu beira na lewe ni songo Sianga talangani matata na tikinongo wambimbi ena kena bagandita gise odei erau ni tiki ni bagalislesi edake ni songo na bakatulewa talangani kuwa bagandita kanirto na sianga ni na lewe na tiko nandambi ni palimendi me adoba na ngauna na gaigotikina na ono sangabul na singa na mateni wasiwasi ertundingi taki Vijay Singh kine tutu wa presidenti Bogatawa ratu chone le suma ke Georgina Pareti Rewalui kine tutu wa ibubu ke ni presidenti Bogatawa ke MLA ndui tutu ranga kine tutu wa buni bola Bogatawa ni songo ia ni karuni wasiwasi endingi taki tuida kau ratu na ingama lalambalabu kine tutu wa presidenti Bogatawa ratu luke ratu buki kine tutu wa kaibuga ni presidenti Bogatawa andilitia ngioni barabi kine tutu wa buni bola Bogatawa na timi ka kena presidenti o Singh erto sa lakimbiuta na beyada erto undingi taka kibei sanim kala kibei mbakina o andilitia Bagandita ko siti pinirambuka na leo ni songo ni mga politiki kasama ibagadingu itu ni ratul sa ngoma na pagatulewa sa pagatauda na matambose ni Register of Political Parties na kabinikua eka rambuka ni ongo talanga endo na panua erto na mbiuta patakina endo na ribote merau ni taudo ko ni tubutuba erto wedora kasemando nukina yabu ni babulewa ni songo kuria kakaya ni rato abaya do betalno na kabinikua keir na leo ni songo kabarita ni sa mau na betalnoa mena sangai me wali nanduindui koto bagandita ni reto na sanga ni balataka se sangata na pakatulo ay reto sa tauda na matambosi no Register of Political Parties bagandita ko Linden O'Connor bengravito umanda na company ni buka na Fiji Airways ni na sanga ni may ke na non kakabaki na kaya na wasangarai na ibura-bura ni bula ngoe salamuri na kaya na may dingomi na ibola ni bagadingo na noa bagarita kanindin na ni sesanga ni kinodarawa na batulewa sa may tau iya sanga ni dhaba kaya na non kakabaki kina kaya na wasangarai na ibura-bura ni bula eka okona ni sabang namata na ngaunongo na kaya ng garabi ng business ni politiki angona bagarita o melita nukubou endua ka abeng garabi tau manda na company buka ni na siyang ni batao tigi koya na beka mayado na sotabo tingan na kenang garabi na bubale erto bagarita kana lewerua ni kemani dola bitale endua na ngangandri ni taro daka na besinga ni mataka erau na siyang ni tubo suka merau na biuta na nonro ngangandre merau beng garabi tale na company na Fiji Airways kinangito esa tubo garau avan kota mesa teguta na non taka ni doni bibuka tabulidi ni Flying Fijians na non da Banua mai da bekir na Vakaleleka ni non de tukutuku na kena ikuri erano na semana stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni bogading binaka na vango la tila tarelau au daptu mana korbatura on tawara na kinuele na sampa kon robe total ta kana warang wale na mula fam ira kena serap kena tumta ka ndang matagren pula la hako tersia au baki tu lo toka
Au talita kana mararonga ng Bula FM number 2 and Stere. Kalau minang kita pesan, betapa berwarna boleh FM 826. Bula FM, number 2 NSR.